Ko whakapuare hia e Ngāti Haua, tō rātou papakāinga tuatahi, hei whakautu mā rātou ki ngā raru whare o te wā i te rohe o Waikato. Ko te ingoa o te kaupapa whare nei ko puke more more, he wāhi nui tai ore ore tērā, mō Ngāti Haua, ina rā hoki, koe rā te ingoa o te whenua i te nohia e rātou i mui te taunga mai o te ringa raupatu o te karauna. I tai a tīna nātu tā tātou kaikawe kōrero a Mārena Mane ki te whakarewatanga o puke more more i tauwhare i te ata nei. He hoki ngā atu mo te whānau o Ngāti Haua ki te ukaipo. Tēnei wāhi anō, e wāhi noho ai ngā whānau o Ngāti Haua. Te hapu o rangi taupi, Ngāti rangi taupi, o tira Ngāti te oro. I mahi ngā tahi ngā uri no ngā karahiwi o puke more more me te puni kōkiri, Tyndall Foundation hoki kia tuai nei kāinga taupua e ono. Kia nei he kaupapa pai tēnei i te mea e kite ana i ngā taumahatanga o e nei wānei. E hara i te mea me whai whenua mo te kore noiho me te kimi pūtea tautoko ko ngā ringa mā koha o ngā kaipapuri hia i tutuki. We don't see it as a hindrance. In fact, without that multiple ownership of the whenua, we wouldn't have what we achieved today. Engari, he aha tā te kāwanatanga ki tēnei rautaki a te iwi me ana whai pānga. I tēnei wā ki te whiriwhiri haere i te ara tōteka ki te toha moni e pāna ki te hanga whare. Me te mea nei kua toru marama pea e aro hai ana i ngā mahi a kāinga ora. Nā te mea ko aro take ngia a kāinga ora mo te maumau pūtea. Ko ki te oki ki tautu tai rāwhiti a ki ka uro ora o te kaupapa whai whare ki Taranaki ki te puko o tika. Ko ki te iti tauira pai hei a ta wānangatanga mō mātou ngā minita. Me kaha tō tātou whakakotahi i a tātou anō. Ngai Māori, kia tūkaha e mātou, hei runga i o mātou whenua. I rangatira ai te rā mō ngā whānau o Ngāti Haua, kia whai kāinga rua ki tēnei papakāinga o Mārakiraki. Mārena Mane, te karere.